Yes, nibyo noneho byamaze kwemezwa neza ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asa n'uwamaze kuva ku izima. Uyu mugabo utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asa naho yamaze kwisanga mu ntambwe 18 ndetse agomba kwemera ko yamaze gutsindwa urugamba mu 23 mu kumutsinda mu bijyanye n'ibitero byo ku butaka ndetse ikamutsinda ku rugamba ikamufatana ibice ikaza no kumutsinda mu buryo bwa politiki na diplomasi. Ubu Tshisekedi asa naho yamaze kuba yazengurukwa. Tshisekedi ntaho ari gukomanga ngo yumvwe mu mahanga yirukankagamo, bisa naho bamaze kumuvumbura ko ari indyarya ndetse ibyinshi avuga babeshya. Ni nyuma yuko igisirikare cya 23 gikomeje kugenda kigaragaza amwe mu makosa akomeye cyane ari gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafatikanyije n'abarundi. Ubu tuvugana inshuti ishobora gufasha ndetse ikumva Tshisekedi perezida wa Kongo ni perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye, nawe utorohewe kugeza kuri ubu ngubu. Benshi baravuga bati irangira rya Tshisekedi rishobora kugendana na neva nk'uko bakomeje kugenda babica mu marenga. Uribaza ngo byagenze bite? Ni nyuma yuko Tshisekedi yari yarasezeranyije amahanga ibihugu birenga 3 ko azabiha amabuye y'agaciro ndetse ngo yiganjemo koruta nimero ya mbere ibarizwa za Rubaya, akabivuga neza azi ko igisirikare cye cyamaze kwirukanwa Rubaya ndetse n'umwaka urenga hagiye kuzura imyaka 2. Ibi kandi akabikora yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cye bafite ibirindiro bikomeye cyane bibarizwamo amabuye y'agaciro ndetse ko nibamuha bimwe mu bikoresho by'intambara, ibikoresho bikoreshwa muri intelligence cyangwa se ubutasi ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare ko nabo bazaza bakicukurira bakajyana. Ibi yarabivuze, nyamara haje gukorwa iperereza by'umwihariko ku ikubitiro habanje Leta z'Ubumwe za Amerika isanga ibirombe byose Tshisekedi yatanze muri liste y'ibyo agomba gutanga nk'ingurane y'ibikoresho bya gisirikare n'ubutasi nta na hamwe ingabo ze zifite. Ibi nibyo byahise bituma Amerika isa nayo mutewe inyuma. Kimara kubona bigenze gutya, yigira inama yo guhita atangira gukora ibitero biremereye cyane. Murabizi ibitero rurangiranwa bimaze iminsi byibasira ibice bya Rubaya mu cyumweru gishize ndetse n'ibitero bya drone mu byumweru 2 bishize. Ibi byose 23 irabinitarariza, dore ko byari bigamije ngo kwisubiza ibi bice ndetse akabona icyo ashyira ku meza kugira ngo abone uko asaba ibyo agomba gusaba. Nyamara byaje kurangira 23 itamwemereye na gatoya, ahubwo ihita imusubirana inyuma na bimwe mu bice yari afite mu birometero birenga 35 hafi 40 barabimwambura. Ahangaha kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyanaratakarije zimwe mu ntwaro ziremereye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa ndetse izindi zikaza gutwikwa. Ubu tuvugana Tshisekedi kubona neza ko imigambi ye yose yabaye impfabusa ndetse 23 kuyambura ibi bice bisa naho bidashoboka nk'uko byagiye bitangazwa ndetse na 23 binyuze mu muvugizi wayo kugeza kuri ubu ngubu. Lawrence Kanyuka wavuze neza ko kuba Tshisekedi yashaka kwigarurira ibice bya Rubaya akoresheje imbaraga za gisirikare ari nko kurota bitamukundira. Ibi rero Tshisekedi nawe banze yaricaye agashyira ubwenge ku gihe, nyuma yuko yagiye agirwa inama na perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko bagomba gufatikanya bagahatana maze bagatsinda uyu mutwe w'inyeshyamba maze igihugu cye kikongera kikagira umutekano nk'uko bagenda bitwaza ko 23 ariyo yababujije umutekano. Nyamara ibi ngibi perezida w'u Burundi yabimubwiraga nawe ari kuri target yuko aya mabuye y'agaciro ingabo ze nazo zizaba zihabarizwa zikajya zikururaho nk'uko byari mu masezerano bagiranye. Nyamara bisa nkaho uyu mugabo uteretse u Burundi yashutse perezida w'igihugu cya Kongo kugeza ubwo ubu yamaze guhindura ibitekerezo. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi asa naho yabonye neza ko ibijyanye no kurwana atabishoboye ndetse na politiki nayo gukina izi karita bisaba ubwenge ndetse n'ubuhanga budasanzwe utaza kwisanga wamaze kugwa muri manka. Ibi rero nubwo benshi bavuga neza ko yisamye yasandaye, asa n'uwatangiye gutakambira 23 ariko akabikora mu buryo buri indiregite bitewe n'isoni n'ikimwaro nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa.
bamwe bati Tshisekedi yakomeje gushukwa n'u Burundi ndetse bumwereka ko buzamufasha ibishoboka byose na bimwe mu bihugu bitandukanye ariko ntacyo bamufashije. Kuri basa naho yatangiye kongera gutakambira mama 23 ngo babe bagira ibyo bongera kwicara ngo baganire. Ibi ni mu gihe Tshisekedi yagiye yumvikana kenshi avuga neza ko atazicarana ibitente ubwo yavugaga ngo ni ibipupe yitaga mama 23 ngo ahubwo azicarana n'ababafasha akaba aribo baganira. Nyamara ubu tuvugana Tshisekedi ari kugenda anyura mu bahafi be ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo baze kumufasha kumvisha mama 23 ko igihe kigeze ngo intambara irangire, bicare ku meza y'ibiganiro barebe icyakorwa, nibiba ngombwa bafatikanye kuba bayobora iki gihugu cya Kongo. Benshi barabyumva bakavuga ko ubu noneho yamaze gushyira ubwenge ku gihe, nubwo uyu mugabo atari ubwa mbere avuga ibintu hashira amasaha makeya cyangwa se bwacya akagaragara mu ruhame yabihinduye. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika inamuhora kugeza ubu kuko ibyo yasinyiye mu masezerano ya Washington yakomeje kutabyubahiriza na gatoya. Uyu mugabo bamwe bavuga neza ko mama 23 nayo igeze igihe cyo kumwiryaho ndetse ikamugora ku buryo bukomeye cyane kuko yanze amasezerano hatarameneka amaraso y'aba basore n'inkumi babarizwa mu rukama mama 23 nubwo atamenetse bonyine n'ingabo za Leta ya Kongo arizo hubwo zahashiriye ku bwinshi. Kuri ubu rero benshi bakavuga neza ko mama 23 nayo ishobora kuza kumugora ikamushyiriraho amananiza. Aho bigeza bisa nka mama 23 itifuza ngo kuba yashyirwa mu gisirikare cya Leta ya Kongo ngo ibe yahabwa imwe mu myanya mu bice bisanzwe nyine ari inzego z'ubuyobozi, ahubwo bisa naho ifite ikintu gikomeye cyane iri guharanira nk'uko byagiye bitangazwa na General Sultan Makenga wagiye avuga neza ko gahunda ari ugukuraho iyi leta. Tshisekedi rero yanze kumva mbere mama 23 ubu yamaze kuzamura confidence icyizere ni cyose nyuma yo kubona ko yagiye ifata ibice bitandukanye. Irabona neza ko n'ubutegetsi yabuhirika cyangwa se itanabuhirika hakaba habaho icyo gufata ubutaka yafashe, ikaba yashaka uko ihagira ibice byayo ndetse ikaba nka leta yigenga nk'uko byakomeje kugenda abinugwanugwa. Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto ndetse na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi. Abagabo bombi abakuru b'ibihugu bamaze kugenda basa naho batangiye guseba gukoresha iyi mvugo, sinzi niba ari ibyanyabyo ariko guseba ni ibintu bisanzwe. Ubu tuvugana aba bagabo yaba nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ubu batangiye kugenda basa naho batsindwa mu buryo bwa diplomasi na politiki. Bamwe batangiye kuvuga neza ko nubwo muri politiki ngo ukuri kutabamo ariko mama 23 yagumye gukuri none kumaze kugenda gutsinda. Benshi bagiye bavuga neza ko Tshisekedi yagiye ashukwa na leta y'u Burundi. Byanemejwe mu minsi ishize aho Minisitiri w'Ingabo w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse yatangaje amagambo akomeye cyane uyu Bemba, aho yavuze ko abasirikare b'u Burundi ntacyo bafashije Kongo uretse kuyigambanira ikaza kwamburwa uduce. Ariko benshi siko babibona ko bavuga neza ko iyo abarundi bataza kuba ku butaka bwa Kongo biba byaragenze ukundi. Ariko kandi u Burundi by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi agashinjwa kuba ari we wagiye ushuka perezida w'igihugu cya Kongo muri imwe mu myanzuro ikomeye cyane harimo nimaze gukora kuri Tshisekedi kuri ubu ngubu. Uyu General Neva yigaramiye mu Gitega hariya aho abarizwa. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamaze kumva inkuru ikomeye cyane iri guturuka mu butasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hagiye gushingwa leta. Ni leta yigenga igomba gukorera mu bice 23 yigaruriye, no kuvuga ko ari Kivu Republic nk'uko mwabivuga, ariko noneho irindi zina ryaje benshi baravuga neza ko ryo rishobora no gukoreshwa dore ko bari kuriha amahirwe Volcano Republic, bihwanye nuko uyu mutwe wa FCM 23 waturutse mu birunga aho bari barirukanwe ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero iri zina naryo ryatangiye kunugwanugwa mu mazina ashobora gukoreshwa ndetse akaza kwifashishwa muri ibi ngibi bisa naho ari ugukora leta yigenga nshya. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aya makuru kikimara kuyamenya yahise amenyeshwa bamwe mu nzego nkuru z'igisirikare ndetse n'inzego
nkuru z'igihugu, maze Tshisekedi akimara kumva iyi nkuru ahita yongera guhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi, nubwo amushinja ko yamugiriye inama zisa naho zitigeze zimufasha, kuko kuva intambara yatangira perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe wagaragaye nk'umujyanama mukuru wa perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko imyanzuro yose yamugiriyemo inama harimo iyo kugenda yanga ibiganiro by'amahoro na M23 kugeza ku masezerano ya Washington, byose na n'ubu byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa, by'umwihariko no ku gisirikare, bitewe n'uko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yagiye ababwira ibitandukanye n'ibiri kuba, bikaza gufatwa nkaho ari ubwesikuru, ariko benshi bakemeza neza ko nawe atari yanze ingabo ze ziri kuhatikirira, ahubwo ariko yabonaga bigomba kugenda. Ubu tuvugana Volcano Republic, mbibutsa ko M23 yaturutse muri paruke ya za Virunga hariya mu Birunga, aho bamwe bavuga neza ko aba basirikare b'uyu mutwe wa M23 ari naho bakuriye imwe mu myitozo myinshi cyane mbere y'uko batangira ibi bikorwa, kuko byagaragaye neza ko bari bamaze gutereranwa ndetse birukanwe ku butaka bwabo, ndetse Tshisekedi akaba yaravugaga neza ko atari abakongomani. Ubu rero byamaze kugenda byemezwa, Tshisekedi ashobora kuza gutakaza igice kinini ndetse cyiganjemo ikibarizwamo imwe mu mitungo yo munsi y'ubutaka y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu haracyagaragara ibisa naho ari ibitendo bikomeye cyane biri kugenda binyuranyuranamo, ariko kandi ibitendo biri kuba mu mirwano ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ari uburyo M23 iri gukoresha kugira ngo uduce tukirimo izi ngabo z'abarundi ndetse na FDLR Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ibanze ikubure isakumbe maze ibamare mu nzira, mu gihe iturufu iri kurya kuri ubu ngubu ari gukoresha ubwenge, ndetse politiki yo ikomeje kugenda ihengamira ku ruhande rwa Tshisekedi. Bisa naho byamuremereye cyane, Tshisekedi ntari kumenya aho ikarita ziri gucangirwa, ndetse naho ari kugenda amenyeshwa ibisa naho ari biri kumugiraho ingaruka, kuko kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora no kuza gufatirwa ibihano mu buryo bishobora kunyuzwa mu bihano bifatirwa perezida w'iki gihugu bitewe no kwangiza amasezerano ya Washington, ndetse akaza kwihinduka Donald J. Trump ndetse n'abandi banyacyubahiro barimo na perezida w'igihugu cy'u Rwanda bari kumwe ubwo basinyaga aya masezerano. AFC M23 yategetswe kugira ibyo yubahiriza, ariko bisa nkaho yabikoze ku kigero cya 90%, kuko yarekuye bimwe mu bice, dore ko yanahereye ku mujyi wa Uvira irekura ibindi bice biwukikije, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeza kwinangira umutima ku itegeko rya perezida w'iki gihugu. Bisa nkaho rero hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari uko Tshisekedi ari gutungurwa n'imyanzuro ikomeye cyane ari kumenyeshwa, ndetse akaza kubona ko politiki yamaze kumuhengamiraho, ndetse diplomasi yakomeje kugenda isa naho iri kumugonga. Uyu mugabo kandi benshi baravuga neza ko yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo busanzwe bwa diplomasi, ariko nanone ku rugamba naho ngo yamaze kugarikwa, aho benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umugira inama, benshi bavuga neza ko atari za nyazo. Ngiye kukubwira byinshi cyane ku rupfu rwa Omega, bivugwa neza ko apfuye mu rukerera rw'uyu munsi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. General Omega ni muntu kibisi byongeye kujyamo, ni umuyobozi wa FDLR, umwe mu bagome bakomeye cyane bagiye baha amasomo ya gisirikare ndetse akayobora ibikorwa bitandukanye by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu kandi yagiye agaragara avuga amagambo akakaye akomeye cyane abiba urwango, amagambo arimo amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ku buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo kandi akaba umugome cyane nk'uko abo babanye bagiye babivuga. Uyu kandi yagiye avugwaho byinshi cyane, benshi bagiye bemeza neza ko uyu mugabo yishwe ndetse n'abakomando ba M23 muri operasiyo Karabutaka, ndetse ariko benshi bakemeza neza ko uyu mugabo nta murambo wigeze ugaragara. Niki kihishe inyuma y'ibi ngibi kuba nta murambo wa General Omega wigeze ugaragara? Benshi bagiye bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba atarapfuye, ariko bamwe bagakomeza kugenda bavuga neza ko intare za Sarambwe zamucakiye zishobora
zishobora kuba zinamufite. Byose ni ibyagendaga bivugwa ariko bidafite gihamya kuko mama 23 ntabwo yigeze igira icyo ibivugaho. Bamwe bakavuga ngo Omega ariho, abandi bati Omega yarapfuye, abandi bati umurambo wa Omega uri hehe ko tutawubonye ngo twishime ko yapfuye, yari yaratuzengereje. Ubwo nyine ni bamwe mu bo FDLR yagabagaho ibitero hariya ku butaka bwa Kongo biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya za Masisi ndetse n'ahandi. Aba bose bagiye bavuga ko bari bakwiye kubona umurambo wa Omega maze bakaza kwemera neza ko yapfuye, ariko abandi bakavuga neza ko ibi ngibi ashobora kuba yaranafashwe ari muzima, ahubwo akaza gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'ubugome bwe. Ibi nta wabihamya, ariko amakuru azindutse avugwa, benshi baravuga neza ko Omega ashobora kuba aribwo yagiye yapfa mu mirwano ikomeye cyane. Amakuru aravuga neza ko uyu mugabo General Omega yaba yaguye Warikare nk'uko bamwe babivugaga, ndetse aho yari afite hasa naho ari ahantu hikingiye ndetse ahantu hakomeye cyane, yararinzwe n'izi ngabo za FDLR, aho bivugwa neza ko na Tshisekedi yasaga naho yamaze kumukingira ikibaba. Uyu Omega wakoranaga n'igisirikare cya leta ya Kongo umunsi ku munsi, ariko kandi akaba umuyobozi wa FDLR. Bamwe baravuga neza ko ashobora kuba yagiye yapfa nubwo bitaremezwa. Ntabwo wakandagaza ngo uvuge ngo Omega yapfuye ryari ndetse yaba yaraguye he. Ibi byose byagiye bivugwa ariko ntihaboneka gihamya. Nibi rero benshi bamaze kugenda babyemeza, ariko amakuru uko agenda asohoka turaza kugenda tubimenya, tumenye niba hari uwabonye umurambo w'uyu umugome Omega. Kumwita umugome nibyo benshi bagenda bavuga ndetse bagenda bagaragaza nkaho ari umwe mu bari bahedinze ibikorwa bya FDLR bikomeye birimo ubugome ndengakamere, bose bakisha mu mutaka w'igisirikare cya leta ya Kongo. General Omega ubu tuvugana bamaze kwemeza neza ko yaguye Warikare muri operasiyo ikomeye cyane yakoreweho n'ingabo za mama 23, dore ko izi ngabo za mama 23 zari zaranze gucogora uyu mugome ndetse ufite ingengabitekerezo, dore ko bavuze neza ko ari wakomeje kugenda amotiva umutwe wa FDLR, wakomeje no kugenda ugaragara muri ibice bya Warikare. Byari ibitero bikomeye cyane, bivuga neza ko byakozwe n'itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bo muri AFC mama 23 biganjemo abasore bakiri batoya, bari bakoze operasiyo ikomeye cyane igamije kuba yafata uyu mugabo, ndetse bamufashe Bumaduru akawa mugani, aho benshi bavuga neza ko yari afite n'ingabo nyinshi cyane zabanje guhangana n'uyu mutwe wa AFC mama 23 udasanzwe mu gisirikare cyawo. Aba special force ndetse abakomando bakomeye cyane no bifashishijwe, biza kurangira bivuzwe neza ko uyu mugabo yarashwe, ariko kandi amakuru nibwo agisohoka ntabwo biramenyekana niba kuko umurambo we wagaragaye, niba AFC mama 23 yawutwaye cyangwa niba wasigaye. Kandi ikindi AFC mama 23 nta kintu na kimwe irabivugaho, nta kintu na kimwe iratangaza. Ni nayo mpamvu tugomba kubanza kubaza izi nkuru. Bimwe mu binyamakuru byo muri Kongo bisa naho bitavuga rumwe na leta ya Tshisekedi nibyo byatangiye kugenda bibivuga, ariko kandi benshi batangiye kugaragaza neza ko bamaze kugenda bemera ukuri kw'ibingibi, kuko bisa nkaho uyu mugabo nubwo bivugwa ko yapfuye ntabwo yigeze hagaragara umurambo we. Benshi baravuga neza ko n'ubu rero bari bubyemere babonye umurambo we, cyangwa AFC mama 23 ikaza kugira ikitangaza ku kuba yaba yakoze iyi operasiyo biri kuvugwa ko yakoreshejemo n'imbaraga z'umurengera nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni ibintu bikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Ese biraza kumera gute? Izindi nkuru zigezweho ziravuga neza ko igisirikare cya mama 23 kiri mu ma operasiyo atandukanye, ayo kwirukana ingabo z'abarundi mu bice nka Irundu ndetse na Puezero n'ahandi. Ubu tuvuga n'ibiturika byo biracyaturika, ndetse abarundi bakomeje kubangira amaguru ingata bakirukanka amasigamana. Igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze kudekarara ko hari abasirikare benshi cyane baburiwe irengero. Benshi bakibaza uko byagenze. Biravuga neza ko hari abasirikare benshi cyane bari barashyizwe hafi n'imipaka u Rwanda ruhana n'u Burundi. Aba kandi byagiye bigaragara ko bahashyize ndetse n'intwaro ziremereye nk'uko byagiye bigaragara. Ibi kandi ntabwo ari ibintu byari bihishe, kuko byagaragarira buri wese ko Burundi hafi n'imipaka kandi nafunze bamaze kuhashyira ingabo, umutekano
wakajijwe. Ibi rero bigahuzwa nuko benshi bari bamaze igihe bavuga neza ko Uburundi bwagiye businya kuzatera u Rwanda. Byanivugiwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ubwo yarari mu mbwirwaruhame hariya ku butaka bw'u Burundi, avuga neza ko nawe azaca mu Kirundo ngo akambuka agera mu Bugesera ngo atera u Rwanda kugera i Kigali ngo bitazamugora. Ibi yabivugaga, nyamara benshi bakabifata nka burage. Haje kuvumburwa ukuri ko igihugu cy'Ububiligi aricyo cyamushukaga, ndetse byaje kurangira bidakunze. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi umugambi yarawuhinduye, ndetse aza kugaragaza neza ko ibi ngibi asa naho yabivuze atabitekerejeho nyuma y'igitutu gikomeye cyane cy'ibihugu bibanyi by'u Burundi, harimo igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya. Yoweri Kaguta Museveni perezida w'igihugu cya Uganda ndetse na William Ruto w'igihugu cya Kenya, bose mu bihe bitandukanye ariko byegeranye bahamagaye perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko ibyo ari gupanga nabigerageza byonyine azisanga intambara iri kurwanirwa i Bujumbura, kandi ko bazamubona yambuka umupaka ari guhungira mu gihugu cya Tanzania. Ibi rero benshi bamubwiye neza ko Ububiligi buri kumushuka, dore ko yari yamaze no kubusaba ngo zimwe mu ntwaro zigezeho zirimo amadrone ndetse n'ibitero nizo gukoresha ibitero byo ku butaka. Ibi rero byose ngo hari ibyo bari batangiye kumuha, nubwo byaje kurangira bitwitswe ndetse bigashya bigakongoka. Ibi si byo ngiye kwinjiramo, twarabibabwiye. Kuri ubu rero ibura ry'abasirikare niryo rikomeye cyane, nyuma y'uko bari barashyizwe ku mipaka. Byateganywaga neza ko bashobora kwifashishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwo kurinda umupaka, ndetse benshi bavugaga neza ko aribo bashobora kuzambuka uyu mupaka, ariko ntabwo higeze hagaragara ibimenyetso simusiga. Kuri ubu rero biravugwa neza ko bamaze kuburirwa irengero, ku buryo benshi bemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari mu kangaratete. Aba basirikare ntabwo biramenyekana niba bashimuswe koko nkuko bamwe bagiye babivuga, kuko ntibashobora gushimutwa nk'abana ngo haze kuba hatumvikana n'ibiturika biremereye cyane. Abandi bemeza neza ko abasirikare bamaze gutoroka iki gisoda cy'u Burundi bidasubirwaho, bamaze kwerekeza mu ishyamba rya Kibira, aho bamaze kwiyunga kuri Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Iyi Red Tabara kandi ni bamwe mu bahoze mu gisirikare ndetse n'abaturage birukanwe kuri ubu butaka nyuma ya kudeta yari imaze gupfuba ku butaka bw'u Burundi, bakaba barangiwe kugarukana perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero byakomeje guteza igitutu perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko abasirikare benshi cyane bamaze kuba basohoka muri iki gisirikare. Ibikomeje kugenda byibazwaho na benshi basobanura neza ko Tshisekedi ariwe wakomeje kumushuka, none abasirikare batangiye kumuhinduka bakabyitirira kubashimuta, nyamara bamaze kumuyoba bagatoroka iki gisirikare mu buryo budasubirwaho. Igitutu gikomeye cyane cyatangiye. Ibi rero byahise bikubitaniraho n'indi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze kwirukana second lieutenant umusirikare ukomeye cyane Suretona, amuziza kuba ngo atarujuje ibiraro by'inkwavu yari yamusabye kubaka mu mushinga ukomeye cyane ngo korora inkwavu wari waramaze gupangwa ndetse ugashorwamo amafaranga menshi cyane na leta y'u Burundi. Nyamara uyu musirikare ngo wari ubikuriye hakaza kugaragara neza ko hari ibyo atakurikiranye. N'amashusho yamaze gusirikira ku mbuga nkoranyambaga perezida w'igihugu cy'u Burundi yerekana neza ko uyu mugabo asa naho atubahirije ibyo yamubwiye, ndetse aho hagaragaye uyu perezida w'u Burundi atongana cyane, asa n'ubwira amagambo menshi cyane uyu mugabo, ndetse icyaje gutuma yita anamwirukana mu gisirikare. Byabaje abasirikare benshi cyane bongeye kwerekana neza ko perezida w'igihugu cyabo abafata nk'indiji, abafata nk'abadafite agaciro, nyuma y'uko yabafashe umwanzuro wo kwirukana uyu musirikare ukomeye cyane ufite ipeti ry'inyenyeri ndetse akaba n'umwofisiye. Uyu kandi akaba yamaze kwirukanwa ngo bitewe n'inkwavu. Ibyo abasirikare benshi cyane bavuga neza ko ari ukubatesha agaciro ndetse no kugaragaza urwego rw'igisirikare cy'u Burundi nkaho ari abantu batiriritse cyane. Ibi rero byakomeje gushyira n'igitutu gikomeye cyane kuri nyene cyubahiro nyine perezida w'igihugu cy'u Burundi muri ibi bikorwa byose akomeje kugenda apanga. Mbibutsa ko ari guteganya kwiyamamariza kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi umwaka utaha. Iminsi yanamujyanye, ariko benshi basa naho batari kumucira akaruru tega. Inkuru mbi cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto nk'uko agenda abyita nyine, uyu mugabo yamaze guhura n'uruva gusenya nyuma yo kwangiza amasezerano ya Washington. Uyu mugabo yakomeje kugenda abwirwa kenshi ko M23 yateye intambwe ndetse ikora uruhare nibura rwa 80% by'ibyo yasabwe gukora kugira ngo hubahirizwe agahenge k'imirwano ndetse n'amahoro abe yashakirwa muri ibi bice byamaze kwigarirwa n'intare za Sarambwe. Nyamara bisa nkaho Tshisekedi ibyara
amasezerano ya Washington yamaze kugera i Kinshasa agahindura ibitekerezo kuri ubu ngubu nta ntambwe n'imwe yigeze atera mu bijyanye no kuba yarimbura FDLR nk'uko yari yabisabwe na perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. M23 isa naho yamaze gutsinda Tshisekedi mu bijyanye no ku butaka, mu mirwano ndetse no mu bijyanye na politiki. Ubu tuvugana M23 yafashe umwanzuro wo guturuka mu mujyi wa Uvira ukarekurwa nta mananiza ndetse nta masasa avuze. Ibyo nkaho bidahagije, M23 yafashe umwanzuro wo gukura ingabo mu bice bya Plaine de Ruzizi, Bijombo, Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri, Sange ndetse n'ibindi bice kugira ngo hakomeze kugenda hubahirizwa ibijyanye n'amasezerano ya Washington. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugenda yibutsa Tshisekedi ko nawe yakora uruhare rwe kugira ngo amahoro akomeje kugenda asagamba. Nyamara Tshisekedi yakomeje kuvunira ibiti mu matwi, ahubwo aza kugaragara mu zindi nama zirimo izari zigamije kunga ndetse no kugarura amahoro. Bisa nkaho yari yamaje gutesha agaciro aya masezerano ya Washington, amasezerano y'Idoha cyangwa se ibiganiro by'Idoha ndetse n'amasezerano yo mu Busuwisi. Bisa nkaho ibi byose byababaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Donald J. Trump agafata Tshisekedi nkaho ibyo yari yamaze gusinyira atabihaye agaciro. Perezida w'igihugu cya Kongo yagiye yerekana ibijyanye n'ibirombe by'amabuye y'agaciro, by'umwihariko ibyiganjemo amabuye ya koruta biherereye muri Rubaya. Nyamara nyuma y'uko amahanga yaje kuvumbura neza ko ibice yagiye atanga ntabyo afite mu maboko ye bifitwe na M23 kugira ngo bibe byajya mu maboko y'abashaka ko bihango bamuhe ingabo ndetse n'ibikoresho bisaba imirwano kandi itoroshye. Ibi byagiye bituma hirengagizwa ubusabe bwa Tshisekedi, ahubwo amwe mu makampani akomeye cyane by'umwihariko ay'Abashinwa ndetse n'ay'Abafaransa acukura amabuye y'agaciro niyo akomeje gukorana na M23 mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ahaza Rubaya. Ibi rero nibyo benshi bemeza neza ko Tshisekedi yakomeje kugenda asa naho atsindwa mu buryo bwa politiki ndetse agategwa imitego. Kuri ubu nibyo byamaze kumuhinduka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kurakarira ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi ndetse bari kumwibutsa neza ko yarenze ku masezerano ndetse yishe ikimeze nkaho ari agahenge k'imirwano. Uretse n'ibyo kandi yasuzuguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafashe umwanya bagatumiza abakuru b'ibihugu kugira bige kuri iki kibazo, nyamara we uruhare rwe akaba yaranze kurukora. Nibyo bitumye hashobora kuba haje ibisa nkaho ari ibintu bibi cyane bigiye kuba kuri leta ya Tshisekedi. Ubu tuvugana byamaze kugenda binugwanugwa ko Abanyamerika bamaze gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi ndetse ashobora kuza gufatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane. Sanctions zishobora kuza kumujyaho ndetse bigasanga iyi leta ye yifuza no gukomeza kuyobora iki gihugu cya Kongo bimugizeho ingaruka, nk'uko benshi babivuga neza ko amatora ubwo yatangiye kugenda azamura umwuka ku butaka bwa Kongo nubwo atarageza igihe, ariko byavuzwe neza ko Tshisekedi ashaka no kuzayasubika yitwaje neza ko imirwano iri mu gihugu ngo hataba intambara mu gihe cy'amatora. Ariko bamaze kumubwira neza ko no guhindura itegeko nshinga ngo yemererwe kongera kwiyamamaza nabyo byatangiye kugenda bizamo kidobya. Ibi rero birasa n'ibiri kuba kuri mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi, General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugenda abo mujyanama we wa hafi, ariko bikagaragara neza ko inama mugira atari inama ziri kwifuzwa n'aba banyamahanga bagerageje kunga M23 na leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana perezida w'u Burundi nawe afite ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'amatora ari gutegurwa y'umukuru w'igihugu umwaka utaha ku butaka bw'u Burundi. Nyamara bamwe bo muri leta majoro bakomeje kugenda bamutega imitego nk'uko bigenda bitangazwa. Abarimo General Prime Niyongabo bakomeje kutumva impamvu y'abasirikare bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ibice bya Mikenke, Minembwe, Poezero ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho abarundi bakomeje kugwa mu mirwano bazanywemo. Bivugwa neza ko baje kuri deal ikomeye cyane, aho bivugwa neza ko aba bakuru b'ibihugu bakomeje kugenda bahuza umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Ubu tuvugana rero perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho ahuje na perezida w'igihugu cya Kongo ibibazo mu bijyanye no kugerageza kugarurira abaturage icyizere ndetse no kubaremamo umutima wo kongera kubagirira icyizere mu matora, nubwo bisa naho bigoye bose kuko birasaba ibintu bikomeye cyane. By'umwihariko Tshisekedi we arasabwa guhindura itegeko nshinga, na perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe arasabwa gukora kope ndetse n'amanyanga akomeye cyane, kuko bisa naho abaturage batari kwishimira imwe mu myanzuro. Abaturage baravuga neza ko abasirikare b'igihugu
y'igihugu cyabo cy'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo, abenshi bashyinguweyo ndetse banashyingurwa mu buryo bivugwa neza ko ari imva rusange, aho bagiye bashyirwa mu byobo. Kugeza kuri ubu ngubu bakabwira abo mu miryango yabo ko baturutse igisirikare. Ibi rero byatangiye kuzamura umwuka mubi, by'umwihariko abatuye mu Gitega ndetse n'ahandi. Ubu turakomeza gukurikiranira izi nkuru. Cyo twakubwira nuko Tshisekedi we yakomeje kugenda ajya ku gitutu ndetse n'ubwoba bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashobora kwisanga zamubiranduye ndetse zikaba zashaka gushyiraho uwo zizajya zibwira akumva, kuko bisa nkaho Tshisekedi ahindura imvugo kandi yagiye abishinjwa mu bihe bitandukanye. Ubu tuvugana rero hakomeje umwuka mubi ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibice bivugwamo amabuye y'agaciro nka za Rubaya, inkengero zaho za Masisi, haritwa za Gatoyi. Hakomeje kugenda humvikana ibiturika ariko bidakabije bitewe n'uko M23 yamaze kugenda yirukana izi ngabo. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo na FDLR bafatikanyije mu rugamba, barabarizwa mu birometero 35 uturutse za Rubaya. Ni ukuvuga neza ko bari mu bice bitari hafi y'aho bifuzaga kugera. Ibintu bikomeje kubagora kugira ngo bigarurire ibi bice. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kuba nkaho gitererana Abarundi, nuko Abarundi baracucumwa karahava ahangaha neza mu birometero hafi 7 uturutse hariya mu mujyi wa Uvira werekeza Mikenke ndetse uzamuka hariya Puezero ku Minara. Ahangaha rero nahabereye imirwano ikomeye cyane, byaje gutuma ingabo z'Abarundi zongera guta ibirindiro byazo zirirukanka amasigamana nk'uko byagiye bigaragara. Abasirikare b'u Burundi kandi bongeye kugaragara birukanka basiga impoho zabo cyangwa se intwaro zabo bava muri iki kigo cya gisirikare. Nk'uko byagiye bigaragara, abasirikare benshi cyane b'Abarundi baborogaga cyane birukanka amasigamana nyuma y'uko bagenzi babo bari bamaze kuhasiga ubuzima, ndetse abaturage bagerageje gufata amwe mu mashusho yagaragaje ingabo z'u Burundi zirira zirukanka ziboroga. Ibintu benshi bavuga neza ko ari agahinda. Kugeza ubu ku murongo wa telefone abaturage bari hariya batubwiye neza ko ubu ibintu bitoroshye. Nanone abasirikare b'Abarundi bayoboye mu baturage bari kubavumbura bakabirukankana. Na n'ubu ingabo z'u Burundi ziracyari gustaragoringa hano kuri ubu butaka bwa Mikenke, ndetse neza bisa nkaho M23 ndetse na Twirwaneho bakomeje kugenda babahahamura babakubita haditanka ku buryo buteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari ubwira kabiri mu ngabo z'u Burundi nyuma y'uko MRDP Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zifatikanyije na M23 zateye camp ya gisirikare cyangwa se mu mabaragisi hariya akomeye cyane y'ingabo z'Abarundi. Ziratungurwa cyane zikubitwa amasasu y'urufaya aho zaje guhungira mu bice bivugwa neza ko ari byinshi bituwe n'abaturage. Ingabo z'Abarundi kandi zagaragaye nyinshi zirukankaga zidafite intwaro, uretse ko zari zambaye impuzankano ya gisirikare. N'abari bafite intwaro zari intwaro ntoya, ndetse bisa nkaho bari badashoboye guhangana kuko batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko abenshi bari baryamye baruhuka bategereje kuza kujya ku patrouille nk'uko bisanzwe, ariko batunguwe abari barinze iyi kampu cyangwa se iki kigo cya gisirikare cyangwa se ibirindiro by'ingabo z'u Burundi bo bakubiswe n'inkuba neza rugikubita. M23 n'amadu bari bamaze kubageramo ku buryo ashatse kwirota uruvango we bakirwanaho ibintu bitagishobotse cyane. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo z'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bigaragara nkaho zitari buze koroherwa muri rusange. Nanone kandi ndakubwira ibijyanye n'izi nkuru zikomeye cyane ziri guturuka muri leta ya Gitega na Bujumbura. Aha ni ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko akomeje kugenda ategwa imishibuka ku buryo benshi batekerezaga neza ko uyu mugabo kongera kwiyamamaza kuyobora igihugu cy'u Burundi bizamugora cyane, ndetse ariko kandi abenshi bakaba bavuga neza ko ahabwa amahirwe kuko ari uri ku ngoma, ndetse ashobora kuzakora itekinika ndetse akaba yakigwana umwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko benshi bemeza neza ko bigoye kugeza ubu bitewe n'uko uyu mugabo abari kumufasha ndetse bakamukingira ikibaba kugeza kuri ubu ntabwo bari kuvuga rumwe na gatoya. Abarimo Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomakomeye mu nzego za gisirikare bakomeje kugenda bamucanaho umuriro. Ni imyanzuro ikomeye cyane uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye afata, ndetse atayigishijeho inama abo yagombaga kugisha inama ngo bafate
bafatira umwanzuro hamwe, by'umwihariko umwanzuro wo gushyira abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Kugeza kuri ubu ingabo z'u Burundi zikaba zikomeje kuhapfira zihasiga ubuzima. Ni bimwe mu byababaje bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi, kugeza ubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye yongera abasirikare, umubare wagabanyutse bitewe n'abaguga ku rugamba, bikaza kurangira n'ubundi abasirikare bayoborana inzego za gisirikare batabyumva neza. Benshi bagiye bamushinja kwakira indonke cyangwa se amafaranga aturutse kwa Tshisekedi kugira ngo amuhe bano basirikare, kandi koko hari ibimenyetso bitandukanye ndetse na zahabu zagiye zijyanwayo. Ibi byose byagiye biba nkaho ari ibintu bigiye bibabaza abayobozi b'u Burundi bamwe na bamwe. Kuri ubu rero uyu mugabo asa naho yamaze gushyirwa kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane, kugeza kuri ubu ngubu yabuze ayacira n'ayamira. Ubutasi ndetse n'abasirikare ba 23 bamaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi, ndetse ngo bariyo mu ibanga rikomeye cyane mu rwego rw'ubutasi ndetse no kuba bakomeza kugenda bagenda runoniza ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe 23 mu bihe bitandukanye yagiye yiyama perezida w'igihugu cy'u Burundi, bamubwira neza ko ibitero ari kubagabaho ari ibitero bitazamugwa neza, ndetse abarundi bagakomeza kuvuga neza ko ibi perezida wabo ari gukora bisa no kubakururira umuriro, kuko izi ngabo za 23 nta na rimwe zigeze zifata iya mbere ngo zibe zafata n'igisasu na kimwe ngo bakirase ku butaka bw'u Burundi. 23 yagerageje kubaha imipaka ndetse n'ubusugire bw'igihugu, ariko ingabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze zibanira, zakomeje kuyigabaho ibitero mu bihe bitandukanye, ndetse ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye binakoresheje imbaraga. Aha kandi ku butaka bw'u Burundi niho hagiye hava ibikoresho Tshisekedi yabaga ku Kinshasa, ndetse n'ibindi akuye ku isoko, by'umwihariko ibiturutse mu Bubiligi byose byashikiraga kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikibuga cy'indege gikuru mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ubwo rero aha hose haturukaga ibi bitwaro bikazanwa n'ingabo z'u Burundi nyine bije guhangana na 23. Ibi rero benshi bavuga neza ko ari byo byarakaje intare za Sarambwe, kuri ubu zikaba zisa naho zamaze kurya karungu bidasubirwaho. Benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 ngo bamaze kwinjira ku buryo bukomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Intwaro zo ntazo ni ugutata amakuru, bamwe ngo bashobora kuba bafite na tumwe mu dukoresho dukoreshwa mu buryo butandukanye rw'ikoranabuhanga, ndetse aho bivugwa neza ko n'intwaro hari abafite imbunda ntoya ariko batari kugendagenda bazigendana bitewe n'aho bacumbitse. Ibintu benshi bamaze kuvuga neza ko ikibanza aricyo gitutu benshi babwiraga perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yo kohereza aba basirikare ku butaka bwa Kongo, bamubwiye neza ko bizamugaruka. Intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kugera hafi ye neza. N'amakuru ari kugenda avugwa neza ko 23 ubutasi bwayo bufite imbaraga z'umurengera, ndetse bikomeje kugenda bigora leta y'u Burundi. Ubutasi bw'u Burundi buratanga amakuru asa n'atuzuye atagira icyo yafasha ababishinzwe kugira ngo babe baburizamo kuba 23 yamaze kugenda icengera, ariko nanone abareba kure bavuga neza ko 23 ishobora kuba ifite bamwe mu ngabo z'u Burundi baganira ndetse banakorana, bose umugambi ari ukubirindura uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi wigize akarakaye, nk'uko 23 yo ibivuga, ndetse ikavuga neza ko yagiye ayigabaho ibitero bitandukanye. Nanone hakomeje kugenda havugwa umwuka mubi i Kinshasa. Biravugwa neza ko bamwe mu nzego za gisirikare ndetse n'abaminisitiri batari guhuriza ku kibazo. Tshisekedi akomeje kuzenguruka amahanga asa n'asaba ibikoresho byo kurwana urugamba benshi bavuga neza ko rwamunaniye, ndetse yarutsinzwe mu mpande zose, yaba politiki ndetse na diplomasi, bigahumira ku marari. Rero bamwe batangiye kuvuga neza ko Tshisekedi asa naho ibyo kurwana atakibifite ku mutima, ahubwo ari gutekereza uburyo bushya ashobora kuva kuri ubu butaka bwa Kongo nk'uko bamwe babivuga, dore ko anifitiye ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububiligi. Tshisekedi kandi akomeje kugerageza kuburizamo ibijyanye n'amatora, kuko avuga neza ko nta matora ashobora kuba mu gihe ku butaka bwe hari kubera imirwano. Nyamara yirengagiza ko n'igihe yiyamamarizaga gutorwa agashyirwa kuri uyu mwanya, imirwano n'ubundi yari isanzwe iba mu bice bitandukanye, aho 23 yari mu nkundura zikomeye cyane zo kugaruka
kugaruka mu mujyi wa Goma. Ubu rero bisa nkaho bikomeje kugenda abimugora. Amahanga yatangiye kuba nkaho amutera uw'inyuma, bisa nkaho abo yaririraga bose nta n'umwe uri kubumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumwereka neza ko ari we wishe amasezerano Washington, byakubitaniraho na M23 nayo ikomeje kutamworohera, bigateza igitutu gikomeye cyane i Kinshasa. Bamwe mu basirikare bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko nabo imyanzuro Tshisekedi ari gufata batari kuyihurizaho, ndetse bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri iyi guverinoma ye. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu igisa nkaho ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamutewe umugongo. Ibi kandi benshi bemeza neza ko ku ikubitiro byatewe n'uko Amerika nayo yari ifite urugamba rutoroshye iri guhanganamo na Irani, bikaza kurangira yirengagije Tshisekedi. Imirwano ikomeye cyane aho igisirikare cya Wazalendo cyongeye gusa naho gikozanyaho ku buryo bukomeye cyane na AFC M23 na Twirwaneho. Abarundi noneho basa naho binangiye umutima banga kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo rero navuga ku Burundi ntakubwiye ibiri kuba muri iki gisirikare cy'u Burundi. FDNB ishyaka ryo ku butegetsi CNDD-FDD ryongeye gusa naho risca akarongo, benshi batangiye kugenda bitambika umukandida ku mukuru w'igihugu mu matora azaba umwaka utaha, dore ko imyiteguro yanatangiye. Ndetse ndakubwira byinshi cyane kugisa naho ari intebe ishyushye. Son Excellence perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho yicariye kugeza kuri ubu ngubu. Reka twinjirane muri izi nkuru nkubwire, mpereye ku nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko abacancuro bongeye gucakirirwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amarira, n'agahinda, ni ikimwaro, ni igisebo, ndetse bisa naho ari icyasha gikomeye cyane kuri izi ngabo zaturutse imihanda n'imihanda. Abasirikare batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza neza ko igisirikare cya M23 gikomeje kugenda gisa naho gikoresha imbaraga z'umurengera muri operasiyo zikomeye cyane. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya M23 bakomeje kugenda basonga mbere kuri ubu, bongeye gucakira nta mbabazi, bongera gucakira kandi basa naho bagiye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo. Bamwe bavuga neza ko abacancuro bongeye gufatwa ndetse bafatwa mpiri ari bazima. Ibintu benshi bemeza neza ko ibi ari byo biri muri operasiyo M23 nakubwiraga iri gukora kuri izi ngabo za leta ya Kongo, kugeza ubwo yongeye gufata bamwe mu bacancuro ari bazima nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibi rero byateje urunturuntu, intugunda zikomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana abacancuro M23 yamaze kubacakira, ariko bivugwa ko ikimara kubacakira habaye kurasana gukomeye cyane y'igisirikare cya leta ya Kongo kinyujije mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare badasanzwe, ndetse naho bahawe support y'abahibu bo muri special force ikomeye itabaraho rukomeye kugira ngo bakore operasiyo yo guhagarika aba basirikare ko bajyanwa na M23. Nyamara ntibyabakundira, bisa nkaho iki gisirikare cya M23 cyari cyamaze gutegura ndetse cyafunze inguni zose nk'uko bamwe bakomeza kugenda babigaragaza. Ubu tuvugana igisirikare cya M23 cyongeye kuba nkaho kiba nkaho gitsinze icy'umutwe izi ngabo bahanganye ku rugamba. Tugendeye ku mibare ndetse n'impfu z'abasirikare, twagera kuri uyu mubare w'abacancuro bongera gucakirwa bagera ku 8 ari bazima bafitwe na M23 muri barracks zabo, ndetse yabagejejeyo nta nkomyi. Benshi bakemeza neza ko ari igisebo ndetse n'icyasha gikomeye ku bacancuro, aho igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakomeje kugenda kibigira ibanga kugira ngo bitaza kongera kugaragara nabi, ndetse n'ibisa nkaho hakenerwa n'abandi bacancuro bizase nkaho iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kubabona ku buryo bworoshye. Ariko mu gihe habakomeje gusirikiriza inkuru zo gucakirwa ndetse no kwicwa kw'abacancuro, bisa nkaho noneho babacancuro bakomezaga kugenda baza muri ibiraka byo kurwanya AFC M23, ariko kandi bakabikora nk'akazi kuko babishyuwe akayabo k'amadolari, bikaza kurangira bose binangiye umutima kuko uru rugamba rusa naho uko barubwirwa atari ko rumeze. Ubu tuvugana hakomeje kugenda havugwa umwuka mubi hagati y'abacancuro basigaye n'igisirikare cya leta ya Kongo gishinjwa kudakora kava, ndetse ngo kize gukora backup ikomeye cyane kuko abacancuro bo cyo bashinzwe no kuba bakoresha ibijyanye n'ikirere, ndetse no kuba bakomeza kugenda bagurutsa drone ndetse no gukontorora systeme zikoreshwa mu bwirinzi bw'ikirere. Ibi
byose rero ngo bari kubikora ariko ntago bafite ubwirinzi bwabo buri personnel kuko bisa nkaho bakabaye bafite ababarinda ndetse bakurikiranira hafi umutekano wabo kuko nibo bamenyereye ibi bice mu gihe abazungu basa naho ari bashya icyanabagoye cyane nyuma yo gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya M23 cyongeye kubanyuzaho akanyafu gakomeye cyane nubwo bafashwe ariko ntibafashwe bonyine bivugwa neza ko hari n'ingabo z'abarundi bafatanywe ndetse bivugwa neza ko igisirikare cy'abarundi cyo cyamaze kugenda gisa naho gishya ubwoba ubu tuvugana n'amasasu aravuga mu bice bitandukanye ingabo z'abarundi zigomeje kugaba ibitero na perezida w'u Burundi ibyo ari gukora bisa naho bitari kumvikanwaho nabo mu ishyaka rya CNDD-FDD ndetse n'igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB. Igisirikare cya leta ya Kongo cyahanganyemo na M23 yari irimo ikora recovery igaruka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo zabonye M23 ifite defense ikomeye cyane iri kwa advancinga izibasanga ku bitwaro biremereye cyane isa naho iri kurimbura neza abasirikare bahita bafata umwanzuro wo kudahangana n'intare za Sarambwe dore ko byasaga naho kubahagarika byari bigoye dore ko bisa nkaho ingabo za leta y'abarundi zagerageje kubanza kuresista nuko zumva amasasu menshi cyane yarwirwaniho arimo aramanuka icyatumye n'abarundi baza guhita bava muri iyi mirwano birukankira mu mujyi wa Uvira. Biravugwa neza ko M23 yamaze kohereza abandi basirikare hano muri ibi bice ndetse abasirikare bisa nkaho bafite intwaro ziremereye cyane. Amasezerano yananiwe kubahirizwa ibijyanye n'amahoro ubu rero hongeye gusubiraho ikijyanye n'umututu w'imbunda ibisasu biremereye cyane. Biravuga abarundi nyuma yuko bari bamaze iminsi babona agahenge muri ibi bice basa naho bongeye kubona ko ibintu bitoroshye cyane. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo gifite ubushobozi bwo kuba cyarinda pleine d'or zizi nkuko M23 yari yarabikoze maze iki gisirikare kikajya gihora kihagaba ibitero bigamije kuyihakura ariko bikaza kugorana ariko intare za Sarambwe nk'abahahoze ndetse baturuka inyuma bafite uburyo bwinshi cyane babikozemo maze biza gutumiza ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo dore ko na wazarindo zari muri ibice aba bose birukansa amasigamana ntabwo bashatse guhangana nkuko byari bisanzwe ahubwo bisa nkaho batunguwe ndetse baza kubona ko ibintu bitakiri bya bindi. Aha rero niho nkubwira neza ko intare za Sarambwe zirimo zisubirana ibice byazo ndetse atari ibice gusa agomba guhita hafatwa n'ibindi nkuko hakomeje kugenda hagaragara kwa advancinga gukomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko hariya neza muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo ndavuga hariya hitwa za Gatoyi neza ibice bitandukanye za Bukinanyana hongeye kubera imirwano hani muri Masisi imirwano ikomeye cyane yaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gitakaza umwe mu bakoloneli bakomeye muri iki gisirikare. Ni imirwano bivugwa neza ko M23 yategereje gutega ambush ikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo ariko biza kurangira ambush imeze nk'ipfuba itsinda rikomeye cyane ry'abahibu ry'igisirikare cya leta ya Kongo. Iyi ni special force yaje gufata umwanzuro wo gushyira abasore imbere bagomba kugenda bashaka inzira basa naho bategura imitego ibyaje gutuma bategura imitego M23 yari yabateza ariko biza kurangira n'ubundi baguye mu mutego wa nyuma wahitanye umwe mu bakoloneli mu gisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza kuri M23 isa naho yishimiye urupfu rw'umugabo nubwo imirwano yo igikomeje kuko ibyari byatezwe abasirikare ntabwo byabashije kubaturikana mu buryo bwa nyabwo. Haravugwa byinshi cyane mu bijyanye nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo muri bice basa n'amaze kugenda bananirwa ndetse bagaragaza intege nkeya mu gihe bakomeza gupushingwa kugira ngo bafate ibice maze babone uko bazamuka Rubaya mu Birombe ndetse imirwano yamaze kwimukira mu birometero hafi 40 kure y'Ibirombe ndetse ni centre ya Rubaya nkuko bigaragara. Igitutu gikomeye cyane cya leta zunze ubumwe za Amerika cyamaze gutuma uyu mugabo yicara akitekerezaho agakora inama by'umwihariko n'inzego za gisirikare ndetse n'abafata ibyemezo muri iyi guverinoma ya Kinshasa. Ubu tuvugana nyuma y'igitutu gikomeye cyane Amerika imushinja kwica ndetse no kwangiza amasezerano ya Washington ndetse no kudatera intambwe igamije kugarura amahoro mu biganiro byagiye bikorwa na AFC M23. Ubu tuvugana Tshisekedi yamaze guca bugufi yemera kwirengagiza inama yagirwaga na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyenecyubahiro Evariste Ndayishimiye wakomeje kumusaba ko yakomeza kwihagararaho ndetse ngo bagakomeza gukukuza bakareba ko M23 bayitsintsura ndetse byaje kubananira ndetse bikomeza kuba gatera nzamba kanyina wa nzamba. M23 ikomeza kwa advancinga ariko ingabo z'u Burundi zipfa iza Kongo zikora withdraw nazo zirukanka amasigamana. M23 advancinga ndetse ikomeza kubafatana ibindi bice kugeza na n'ubu.
Icyari gihari rero nyuma yo kubona neza ko bisa naho bitagishobotse, uyu muyobozi w'u Burundi, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine Evariste Ndayishimiye, General Neva nk'uko nawe yiyita, yakomeje kugenda abwira perezida w'igihugu cya Kongo ko noneho babona ko wa mutwe wa 23 uko bawutekerezaga atakiri ko umeze, ndetse atari kumeze kuko wakomeje kubananiza akawa mugani, ndetse bisa nkaho na Leta z'Ubumwe za Amerika igitutu cyayo cyamaze gukora. Kugeza kuri ubu Tshisekedi yamaze kwemera ibijyanye na 23 kuba yaba yahabwa ibice byayo ikigenga maze igatanga amahoro kuri leta ya Tshisekedi, maze Tshisekedi abaturage bari mu bice bye bamugirira icyizere bakongera kumutora, tamugirira icyizere bagatora undi nawe akaba yabayobora muri iki gihugu cya DRC cyangwa se RDC nk'uko bivugwa, iki gihugu nyine cya Kongo. Ubu tuvugana Tshisekedi yamaze gusa naho yakemera ko 23 yagira ya leta yayo, nk'uko bamwe bagiye bavuga ko ari Kivu Republic, abandi bati ni Volcano Republic. Ibyo byose bikomeza kugenda abivugwa ndetse binagarukwaho. Namakuru rero agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kera kabaye ndetse na Tshisekedi nyine bamaze kumva iyi filozofi, ariko benshi bavuga ko iyi filozofi batayumvisha ubwabo, bayumvishijwe n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amakuru abivuga. Amakuru aragaragaza neza ko perezida Tshisekedi nyine yamaze gushya ubwoba, ndetse nyuma yo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari imaje kumushyiraho kese ziremereye cyane zirimo izo kwangiza amasezerano ya Washington nkana akayangiza abishaka, ndetse agakomeza kugenda akora ibimeze nk'aho ari lobbying, akomeza kugenda ashaka abandi navuga ko bashaka ko mufasha mu ntambara yirukansa ibihugu bitandukanye. Gusa nta musaruro byigeze bitanga, bisa nk'aho ibi bihugu byagiye bireba amasezerano yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikagaragara neza ko Amerika yazabafata nk'abagambanyi muri iyi deal. Ubu tuvugana rero Amerika gushyira igitutu kuri Tshisekedi ndetse ni leta ye ya Kinshasa, bivugwa neza ko aribyo byatumye bemera, ariko batemeye nk'uko benshi bari kubivuga. Tshisekedi ubundi ubusanzwe avuga ibintu bugacya bihindura, ariko hano ngo yemeye ndetse atemeye, ndetse asabwa no kugira ibyo yuzuza kugira ngo ibi bikomeze kugenda bijya mu buryo. Ibi kandi yabishinjwe nyuma yo ko 23 yakoze ibyo yasabwaga byo kuva mu bice bimwe na bimwe yasabwe kugira ngo amasezerano yubahirizwe, ariko Tshisekedi nyuma y'uko yakomeje kugenda avunira ibiti mu matwi kuri ubu ngubu yamaze kwemera ko 23 yahabwa ibice byayo, maze na Tshisekedi akagumana amahoro ye, maze hakazacungwa ahubwo wakendereza undi kuko yabarenze ku mategeko n'amabwiriza agenga imipaka y'ibihugu, ndetse yafatwa nk'uwavogereye ubusugire bw'ikindi gihugu. Ubwo tuvugana rero birumvikana neza ko abaturage batuye mu gice 23 yaharaniye, ndetse harimo uduce tumwe na tumwe itarabasha kwisubiza, ariko igomba guhita ifata cyangwa se ikadusubiramo hatabaye imirwano bitewe n'amategeko yamaze gushyirwaho, nk'uko hari uduce yagiye irekura itarwanyijwe ngo itsindwe, ndetse nk'umujyi wa Uvira yaharekuye ku bushake, ndetse n'ibice biwukikije bya Sange, Bijombo, Kabunambo ndetse na Plaine de Ruzizi. Ubu tuvugana rero hashobora gusubizwamo 23 mu buryo butayigoye. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane mu bijyanye n'ibi bibazo, aho Tshisekedi yabyemeye, ariko bamwe mu basirikare bakomakomeye bakomeje kumubwira neza ko natanga ibi bice bizaba bisa nkaho Kongo itagifite agaciro, kuko ibirombe byinshi berereye mu bice bya Rubaya kandi ibice bifitwe na 23, kuvuga ko Tshisekedi ndetse n'abakomezaga kugenda bamwereka ko bari kumwe batazabikora, ahubwo bazisunga 23 kugira ngo bakomeze kugenda babyaza agaciro ibi birombe bya Koruta ndetse n'andi mabuye y'agaciro yiganje mu bice bya Rubaya. Gusa Tshisekedi we ababwira neza ko kugira amahoro ahinde n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini kandi bufite iby'agaciro byinshi, ibice bya Rubaya sibyo bibarizwamo amabuye y'agaciro gusa, ko bakomeza gukorana n'izindi kompanyi zikomeye z'Ubushinwa ndetse n'abandi bagakomeza gucukura amabuye y'agaciro mu bindi bice, maze bakaza guha amahoro 23, ariko nanone kugira ngo barebe ko bwacya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyinjiyemo ubushobora kwisanga wakiriho na sanctions mbi cyane, ibihano bishobora kuza kugiraho ingaruka. Ubu tuvugana izi process zamaze kuba zirodinga, ndetse benshi baravuga neza ko iyi ari inkuru ishobora kuza gushimisha bamwe mu baturage bavuye mu bice
bice bya Masisi, mu Birere, Goma, ibice bya Minembwe na biriya bice byose bya Kivu zombi, aba Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bashobora kongera kugaruka iwabo ndetse bagasubira mu byabo nyuma y'uko Tshisekedi yamaze gutsindwa mu bya politiki, dore ko urugamba rwo rwamunaniye rugikubita.